I Kigali mu Rwanda hasojwe kongere 73 y'urwego mpuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Muri iyi kongere Gianni Infantino usanzwe uyobora FIFA yongeye gutorerwa kuyobora uru rwego kugeza muri 2027. Gianni Infantino amaze gutorerwa kuyobora FIFA mu gihe cy'imyaka 4 iri imbere, yasezeranije ko FIFA izinjiza akayabo ka miliyari 11 z'amadolari y'Amerika. Uretse amafaranga azinjizwa muri uru rwego biciye mu mupira w'amaguru, Infantino yanahamagariye kandi abakinnyi hirya no hino ku isi kwitabira umupira w'amaguru. Gianni Infantino yasezeranije ko agiye kongera gukorera FIFA ndetse no kuzamura umupira w'amaguru ku isi muri rusange. Yavuze kandi ko kuba yongeye gutorerwa kuyobora FIFA ari by'agaciro gakomeye n'inshingano. Yakomeje avuga ko bagiye kongerera agaciro amategeko ya FIFA. Aha i Kigali kandi kuwa kabiri nibwo igihugu cya Maroc cyatangaje ko kizifatanya na Espagne ndetse na Portugal kwakira igikombe cy'isi kizakinirwa mu mwaka wa 2030. Infantino yatorewe bwa mbere kuyobora FIFA muri 2016 nyuma y'uko Sepp Blatter wayiyoboraga yari amaze kwegura. Aha mu Rwanda habereye kongere ya 73 ya FIFA, ari naho Infantino yongeye kugirirwa icyizere cyo kuyobora FIFA. Haratangijwe umushinga wo guteza imbere umupira w'amaguru mu mashuri. Uyu mushinga watangijwe n'umunyamabanga mukuru wa FIFA Fatima Samura. Uyu mushinga witwa Football for Schools cyangwa se umupira w'amaguru mu mashuri, hasobanuye ko impamvu yawo ari ukugira ngo umupira w'amaguru ugere ku bantu benshi ku buryo bworoshye binyuze mu burezi. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.